بله. فرهاد ایمیلک هات بیش فرهان هورمانی ویدیوی که راپورتی که ویدیو نرد جماعة بيدنگ دست پێ دکەنەوە. جه دنگی امریکا لواشنطن پایتخت سلاو و ریز من صالح دمی جرب و بینر انهجاد و رومالا تایبت درباره کریزا بردوام یا اوکراین و روسیای ده که لدرجه چند هفتهیان ولاتین روجاوا و امریکا هشداری دابو که رنگ اوکراینیا به ناور روجان دا درباسی اوکراینای به لی چند هفته دو هاتن برین به بیناسینه که روسی به دو هرم روجهلات اوکراینای به ناو لوهانس و دونسک که اف جیبو جه شرمزاری جالی روجاوا و امریکا و بریتانیا ده که هنک ریاکسیون جیاواز شوی ده حتنها در کتنه پیش امی و مجاره لگل دو هفکارین خواه بهتر شیروفه بکن هفکار من خالد فتح و سیروان قچو بمرانه خالد امجه ریاکسیون امریکای دست بکن گلو امریکا دوی درباره دا چه کریه و چه پلان دکه کو بکه؟ بله صالح هلبت هلویستو ریاکشن امریکا نتشتكي بشارتي ابدا ما كبحثت كن بحثي جزاية تندت كن هلويست امريكا بسترزار جگرا سروك امريكا كاملا هارسل كونفرانسا اولهية ميونخ باشكرا بسيب هيبا وجبري ويجي هر وسا سروك امريكا جو بايدن يجي بحث كر كوده بزاين تندو قايبن و هر وسا برسوين لازگين بن لسر كردارا روسيا اگر هيرشي لسر اوكراينا بكتن ایرو هر وسا هلویست امریکا لسرزار بالیوز امریکا لنتوینی گرتی حتی آشکرا کرن که کردار روسیا لسر سنور اوکراینیا و پیناسین کرن به دو حریم جداخواز روشالات اوکراینیا به شرمزاری که مازن و هر وسا به زیدگاوی بسر قانون نفنتوی ناف کرد هلویست امریکا زور آشکرای زور دیاره دبینتن لسر پرسا بر سبت وانا ده چوابتن یا دیاره که امریکا ده جزاین تند لسر روسیا دینتن و دوهی شویدی سروک امریکا جو بایدنی بریاره که سروکاتی امضا کرد لسر هندک جزاین آبوری لسر حریم جداخوازن روشالات اوکراینیا دانتن لسر اصلا کسان یعنی او کسین که ام ببیجن بازرگانی یانجی و برهنان لوان هر دو هریمان دکن بسپین هر حال سیروان یعنی اگر هاتو امریکا دست بوان جزایان کر وکونها خارجی آنی زمان هین سر اصلا کسانن لهین وقت بیجه دزگه حکومت تشتکی وها هین امریکا دیار نکریه اگر جزاین وها دست بکن تدبیجی و سر کیجان کارتان به بهتر و بهتر یعنی لکیجان بواری دا دست بکن. بله صالح يعني ام اس دبيجم نها شغل بلكي تناف چند ساعتين بيدا افيك ورا كرين امريكا غوتيه كوش كاسبي غوتيه كو او گورزك سزايندن اماده دكن كو ويب اواكي دايركت نتهني فان حردو هريمن دونيتسك ولوهانسك بكن ارمانج لهروها هناك كاربدست وبربرسين روسي والبرخو بجراش برولو از دبيجم و افايا دواري مثلا دارایی دبد و مثلا کرده وزي انكو مثلا انرژی دبك و افيك جبو روسيا گلكي گرينگه
لیاش هەردووە گرنگتر و هەلوەستا ڕۆژاوایی حیانها یەکبووی و پۆتین لە سەرڤەیەکێت لیست و هەلوەستا ڕۆژاواژ هەف بخینە لێ تشتا و دۆ کرد بوو سەدەم و ڕۆژاوا بێتر نێزیکی هەف ببە و ئەڤ یەک بێتر دە هەلوەستا هەرسی هێزن سەرەکە ئانکۆ رووسیا ببوورە ئەمریکا ئەڵمانیا و بریتانیا دەستنیشان بوو ینی ئەڵمانیا یەکسەر وەکو بەرسڤ کارێ ئاواکردنا خەتا گوهستنا غازە یا بناوێ نۆرد ستریم 2 تێناسین یەکسەر ڕاوەستاند و ئەڤایە هەگەر بۆ دەمەکە درێژ بەردەوام بکە و زیانێکی بگەین رووسیا گەلک هێویان سەرڤێکی داتینە هەروها هەلوەستا بریتانیاژی بالکێش بوو شخوا ئەمریکاژی بڤان سزایên خۆی نوک و بریارە ئیرۆ سێشەمێ هەنێک جوان شپێوی ئەوە و دۆ دەربارەی دۆنێتسک و لوهانسک هاتن ڕاگەهاندن ئەvê نو وێ کاربدەستên li gor tê ragihandin wê karbidestên Rûs jî bike armanc û ez bawer dikim evaya bêtir welatên rojavayî nêzîkî hev dikiş ber ku helwesta wan li ser vêyekê yekgirdiye lê nêzîkirina sîrwan nêzîkirina welatên rojava baceke wê heye ew jî te behsa em bibêjin bûriya gazê Nord Stream 2 kir ew jî ku wê bi rastî jî eger raweste eger tiştekî wiha bibet vê derbarê de wê Ewropiyan biêşîne ji ber ku em dizanin ku Ewropî wergirtina gaza xwe de pala xwe didin ser gaza Rûsî di vê derbarê de Amerîka dikare çi bike ji bo parastina hevalbendên xwe yên Ewropî bi taybetî di derbarê gazê de eger Nord Stream 2 raweste ڕاستە وای خالک باڵکێش و بتایبەت ئەڵمانیا وەکو ئابوووریە هەری مەزن ئەوروپا زیان ژێکێ دیت و ئەڵمانیا هەلوەستاش دەستپێکە و ئەف کریزەهان دەستپێکری حتان و هاژی ئەڵمانیا دخواست کۆ توناوی کێم بکە دخواست هەلوەستا وێ نەرمڕێ بە لێ دیت کۆ نکارە دەوێ یال ڤی رەخیبمینە یال ڤی رەخیبن نکارە لە قراغا کریزێ بمینەش بەرگولۆ ئەمریکا حتا گۆتارە هەری داوی یا سەرۆکێکی جۆ بایدن دە بایدن يعني نشانه ويكذا كو راست افيك وزياني راست هالوسط ما يكبويه اللي قلنا ويجي هي نرخي ويجي اوكو وافيك زياني بتايبت للسر مثلا وهستنا غازي وكو تجي قد صالح اوروبا بقشتي والمانيا بتايبتي خود سبير روسيا مثلا پیدا کرنا غازا خوزاي دجبرلو بايدن از باور دكم پشتراستيان هندك مسوگر گرن دانا روس دانا المانان و هوالبندين خوين اوروبي كو هگر هات و افيك جهاز سري دوي ام بهوربن و امکارم به هفره پشگیریا ویکی لکن ناکام نزانن وی بچه شوی براستی یعنی شپیوی هلوستا کو حتان ها هاتیه داین ام نزان وی اوروپی کاچ بشین هنگه هنک بانگ تنگرن ناف پارلمان اوروپی ده کو هزک یکیتیا اوروپا و هزک ناتوی ورن شاندن بو اوکراینیا ام نزان وی برسب بکیجان را دی بگلو ول سینور سزاین ابوری را وسته یا وی دک به قناغ لشکری ده افتشتاك وبتايبت اوروبا ناخوازه قوبيه ويقوناغي بله خالد يعني ايرو قال لك الوس جاليه بريطانيا ودركتن وزير ساغلاميه قلتبوكو شر دس بكريا ودفيدي ام دس بالجزائر بكن بشرا بوريس جونسون قلت كو يعني ما جزا دانا سر بينج بانكان وسي كسايتين روسي وباوايكي قلت كو يعني اف بوتين وبهلا ام تفلي شركي ببن ام جيفيكي قبول ناكن دفي ام وكبير ريل في شري بقرن دفي درباري ذات بيجي هفريزيك نافينا بريطانيا وامريكا دجي هي يعني دوري مثلا هفريزيات نافينا اوروبيان وامريكان ده بله صراحة يعني هفريزيا وانا لسر اك مسألة كو مسألة اوكراينا درجها اولهية اوروبايا هفريزيا اوروبا چتو يكتيا اوروبا بكري جواتا اوروبي و امريكا بكري بي ديتني برخدنا اوكراينا درجها بوريغريه لبردم بردم بلافبونا جي برفرهبونا دا صلاة فدراسيونا روسي بگمان يعني افتشته هنه دي ريغر بتن و يعني دي حاولدن بي ريغريه بكن لاليه دي بریتانیا و مسئله به باشید زانتن بریتانیا به شکل جوی اروپای هرچند دیگه اروپا دنمایه لید زانتن زیانه که مازن دی بگهتا آبوریه و بگهتا اولهیه و سروک روسیا ببر سروک اوکراین با آشکارا گوتی اما هر سال ام درگه اروپا و اولهیه اروپا دو پارێزین جبر به که گرنگ اف یک هلویستیا همو آلیان درباره
اول نهایت جدی مثلا جناب تا بحث کردید سر مثلا کو شر دی دست بکت شر بکردار یه دست بکری نکش نوکه یعنی گو راپورت که نیویورک تایمز دی بیجن اف مثلا و اف نقشت هنی هرش مهاده سال بار یه هاتی ندارشتن و امریکا آگهی هندگ لسر وی هبین و کار لسر هنده کریه یک ریزیه که دنابر اروپا و امریکا دا پیدا بکت هم بر به چنده هرچند پرسید هنی آشکارا نبونه بو میدیای آشکارا نبونه بو گلک خلکه لیل سر آست دزگهن اولهیه مسئله هاتی بحث کرن یعنی شری چاو تو دبینی شر هزن روسی در باسی دو هرمن جداخوازن اوکراینا بونه پرلمان روسی دوما روسی ریکفتنک دگلوانا امضا کر ایرو کو هفکاری و آلیکاری وانا بکن لبرانبر هنده سروکوتنی هرج بری دمکی کرد بحثی هنده کر گوتی اگر اوکراینا بوید اکشاریها برفرهتر نبتن دوی هیویا اندامبونا ناتو جبیر بکتن هرچند اوکراین متنی وهاجی خالد یعنی روسیا با اواکی فرمی گوتو بو اگر اوکراینیا پیوندین دیپلماتیک ج به روسیا رقد که و دمه و روش بهتر تک بچه اوکراینیا دوی در باره دا و تجی بحث وی کرو یعنی سروک اوکراینا ولادیمیر زلنسکی دکاره چه بکه جبو ام بیجن راضی کرنا هوال بندین خوین اوروپی امریکا بریتانیا کو فشارك تنترج مثلا اف جزاين كو ايرو دس بيكينا بكا و قالوا امريكا تشقاس دكاره زيلنسكي بشراس بكا كو روس بهتري وها نتشن امریکا اوکراینای پیشراست کری سروک اوکراینای پیشراست کری دب برابانی جوانا کن چکو همی بزانن چند اف مسئله که جه مترسیه بو همو جهانه بتایبت بو اوروپا یعنی اف مسئله یه هاتیه و برین لی امریکا حتی چند کارت به چنده بکد سرو بایدنی بحثی هنده کر گوتی اگر ام برابانی زیده ترج اوکراینا بکن رنگ آبوری امریکا زیان پی بکهتن البته آبوری اروپا زیان بکهتن اول شرکی دست بکه شرکی مازنه لی اری شر مازن دی دست بکت آن اول بسیار اکادمین وقت دی برسی بدتن سروک اوکراینا زیادتر داخلیان خود بحثی هندت کردن که ام بخو ام دی برابانیش خود کین و اف هاریکاریات اتکرنجی وکو نمنتک لسرواناتی که نخیره که پاناتی نکرن اف برابانی کرنه که هفشا اوروپی امریکیه بو سنوردار کرنا هیوین روسیا زیادتر الوی مسئله یعنی پرلمان یعنی پیفدار کرملین بحثی هنده دکت که اف بینگا وکی یکم بروان دوران اوین لسال 2014 دست جدا خوازانده یعنی اول وی دوره هر دو دوره تنی رانا واستن بلکه وانا نیاز هیا زیده تر برو پیش بچن امریکا جزانتن و اروپا جزانتن روسیه لدو وان دوره جدا خوازا رانا واستن امریکا دویتن یا روسیه دویتن روش آوا بگشتی برای خالد زلال بو سيروان يعني ورن سر رياكسيونا هن ولاتين دن يعني قالك ولاتين دن بيجن درفي فات تشارتشوي كما بحث وان كري كيتيا اوروبي بريطانيا روسيا واوكرانيا وامريكا اذا هناك ولاتين دن جهان جي رياكسيونا خو در وكبين نشان دان هناك جوان لآلية روسا بون هناك جوان لدجي روسا بون هر حال وكو سياسة تورنا للدنيا دفي درباري دا الهريمة تشتكو يعني رياكسيوني دركتي او بو هلوستا سوريا وتركيا يدفي درباري تكاري هناك يشيروفا بكي في هلوستا فان حردو ولاتان بله صالح سوريا بريا وزير درفا فيصل مقدال كونها بخوال موسكوية گوتکو او یکسر پشگیریه ددن و بریارا روسیا یا بیناسینا هر دو هرمین مشکلات اوکراینای و هر وها سروکاتیا سوریه جیدا خویانیه که شامی درخسته ده پشگیریا و که کرد و گوتکو او آماده کل سر آواکرنا پیوندیان بوان هر دو کمارین سر بخورا دست بکه اوایا هلبت هلوستا سوریه دهاتا چاوره کرن حتی راده که سمبولیکش بر کو سوریه ترولا و دوی کریزی تنیه لی دیار دکه کو سوریه دی چاوات
خوازه دوی تورا روسیا دا سیاستا خویا درو بردوام بکه یا دنجیج حکومتا ترکیه درکت لسر زار سروکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان کنها افریقیایه ویجی گوت کو هلوستا بالکیش و براستیش برگو هلوستا ترکیه بخواد دوی کریزا هاند گلکی بالکیش ترکیه دروشک گلکی نازکر در باز دوی ترکیه ناوینا دا اگراندا یه علیکی اندام ناتو علیکی جی کو پیوندین و باشند دوی دمیدال گل روسیایی راسته نتنه ناتو جی اوکراینیا بخواد پیوندی نوینین آبوری و بازرگانی و هروها دواره لشکری جی پیوندی وان هنه هروها یعنی گلک هنا قال كز دبيجن بين اوكرانيا دا خوازا كارانينا درونين ترك كربون او فروكين بيمروف لتركيا هلبت افيك رد نكر افيك قبول نكر ورد كربو جبرلو هلوستا تركيا هلوستا كارم بيجن هشيار بو يعني جالكي دغوت ام فيك قبول ناكن ام غافا روسيا قبول ناكن كو بيناسين افغان هردو هرمين اوكراينيتينا وجالكي دف بانغا هردو اليان بانغ هردو اليان كيركو فغرن دیالوگا کو پوتین بری چند دقان گوت کو ادیم واتیا و نمایه مبستاویجی او بو کو ریکفتنا مینسک یا سال 2015 کو دناف برا هر دو آلیان دا هاتو بو امزکرین پوتین دبیجن نما واتیا و کی هی بتایبت بشتراک هندنا بیناسینا وان هر دو هرمین لروجلات اوکراینای جبرکو بری هر تشتی افیک رید دا لشکرین روسیای کو با اوایکی فرمی لسر دا خوازا لسر فخوندنا وان هر دو کومارن کو روسیا بیناسینی بواندکه درباسی اوکراینای بکن وکو خالد جیگوت دبکو ببدس بیکا شرکی برفرهتر و بله سیروان افری کفتنا کو براسیجی ایرو با اواکی بالکش چینیجی وکو خود دورخستن جبور خنا کرنا رنگ بند خویا روسیا کو دگوت اف تشتين كل يعني بيفاجوين كل اوكرانيا دبن جريداينا باواكي راست راست بدرنج ماينا جيبجي كرنا ركفتنا مينسك دو يعني هر حال سباسيا واحد دو هفكاري خوشي دكم سيروان قتشو وخالد فتاح بنرين هيجا وندكارن جبو اگاهي بهتر دفي درباره دا سردانا مالپرين كرمانجي وسوراني دنگي امريكا بكن وهروها همو بلاتفورمين مديا جيفاكي چه یوتیوب به چه فیسبوک به چه تویتر به چه اینستاگرام به و دکارن سردان وان بکن و آگاهی داوید درباره وی کریزا بردوام دناوینا روسیا و اوکراین جالی کی دا و دناوینا روسیا و ولات روجاوا و امریکا د جالی کی دن دا بشوپینن تا جاره کدن اصالح دمی جر خاطر خوشوت خازم و بمینن دناف خیر و خوشیه ده